از این اجوار بحثا ایسوتان بکم ایسوت لپاریزگاه روحایل باکوری کردستان آماده کرنا دمس ایسوتان جرات بیشن دست بکریه پاریزگاه روحایل خودی چند که دولمند آخرنیه به ایسوتین هشکری که تعم کوی جدا هیا خارنویش گلکی جدایه کسی کفر نبونه نکارن بگمان و ایسوتی بخون لایسوت لپاریزگاه روحایل حتی بدشتا سروجی و عالی کوبانی عینتا به گلکی ناسکریه لروحایج غنی ایسوتین هشکری که وک بهاراتین بکارانین جبو تاشتهجی دمس ایسوتانه لورته چکرن ایسوتان تایبتی جبو جنان بویه برفتک باش که وک کار تکنو دبار مالا خپی دمشینن مالباتن که دمس ایسوتان چیتکن جبازار و زویان ایسوتین سورد کرن گلکی توجن اگر که تحمل آوش تجبونا ایسوتان رتنه تجاران نخونج ورکو یا ستار یعنی عجیب توجن لماکینه ددن وان ایسوتان هور دکن ایسوتین هور کریجی جبو هوا لینه ده روژه که دناوا نایلونا دا دناوا کیسان دا دیرن پشت را دخن ماکینه لبر روژه را دخن لگوری گرماهی روژه ایسوت 3-4 روژان 5 روژان لبر روژه دمینه پشت را رونی زیتونان لید کن اوجی گله که خوشه و نوشی جان به تیر دخون لپارزگاه رحایه باکور کردستان آماده کرنا دمسا ایسوتان دست بکریه پارزگاه رحایه که خودیه چانده که دولمند آخوارنه به ایسوتن هشکری کتامه که جدا ده خوارنان بناف و دنگه لرحایه جبل ایسوتن هشکری کوک بهارات تیم بکارانین جبو تاشته جی ایسوتان دمسیته چکرن واتا آوا ایسوتان چکرنا ایسوتان تایبتی جبو جنان بویه درفته که باش دا که دبار مالا خواب پی بکن مالبات نم قدم سه ایسوتان چه دکن جبازار و زویان ایسوتن سور دکرن پاقش دکن و پشت راجی دماکینه دا هور دکن ایسوتن هورکری جبو حواله نده روژه که دناف نایلون آنده تین هشتن پشت را ایسوتان دخن ماکینه و لبر روژه را دخن لگور گرماهی روژه ایسوت 3-5 روژان لبر روژه دمینن پشت را ایسوت برون زیتونان تیل هف خستن و دم سه ایسوتان آماده دبه 7-8 kiloya 1 kilo verir. ji 7-8 kilo îsotan kiloyek dims derdikeve. Piştî li ber rojê ava xwe dikişîne, di 2-3 rojan de amade dibe û tê paketkirin. Dimsa îsotan ku di çêkirina gelek xwarinan da tê bikaranîn, bi taybetî di taştê de bi hêkan re tê xwarin û di nav rûnê zeytûnan de jî tê qelandin. Li Rihayê bi hêkan re tê xwarin û kî bixwaze dikare di xwarinan de jî bikarbîne. Di çêkirina lehmecûnan de jî mirov dikare bikarbîne. Daxwaz li ser heye lê pandemiyê 2 salan bandorekê xirab li karê me kir. Em hêvî dikin karê me baş be. Kiloya dimsê îsotan di navbera 5-7 dolaran da tê firotin û ji bilî Rihayê bo bajarên din ên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye û derveyî welêt tên şandin. Şanlıurfa'da biber üretçisiyim. Ez li Rihayê berhemênerê îsotanım. Piştî berhemanînê îsot bo heremên cuda yên Rihayê, bajarê din û derveyî welat tên şandin. Li gor amarên Yekîtiya Hinerdekarên li Bakurê Kurdistanê di sala 2020 de bi bihayê 7 milyon û 637 hezar dolaran 1913 ton îsot bo 107 welatan hatiye hinerdekirin. İsal jî di navbera mehên çile û hezîranê de hinardeya îsota 146 zêde bûye û di 6 mehên destpêkê sala 2020 de bi 4 milyon û 730 hezar dolaran îsot hatine hinardekirin.